Agirgirano Eyengunak Ajore Julius o team ese chamuntebe ipuno Eyengunak Ajore kata kwi kitiriani kedabo ishache kwa Uganda kwenye jangunda mwenyingesi ebe ikidio kisirigin lwe dumne ntikesa lu kosodi netiona ibwa pikapunulu kadi kidio kodam ido epodasu bokesi Apugan aito shomi dwe kech kada mweni kinichelo echobe noi aswa msine o Uganda kere kata kwi district is one of those districts with pre-veterans at DEPA or Uganda kere. So akepolo ipo atiokisho otoma. Kwenye atiokisho weli mutoze veterans ilu wichia ne mamepeta affecting a kata ku district bon pete affecting a tos veterans kere lu Uganda achi otomano. Na soditi toto veterans lu soditi. Wageoneta nyon their retrenchment of 1992, 1993, 94, 95, no so dating mul. Adumuni package and edit, Adumuni gangatene did now. Idolo kwa nayo ne bala Apugan be tunga kere veterans kera dumna gratuity and pension. Gratuity and pension keche de dite noi. Compared kedalu kwa nikota hii retiring ate. So balas kesi be alimoisa mojo ngationi singino anye ponelo ikiaunere kesi da motimoto. Tuna na yengun adomune pension, adomune gratuity era tionis. Adomuti tungi chan anyonu na ano senene bombo buya. Konye tiona wasani diyo tunganan. Chiru ni beresono. Dolo yung ina toto. Ebaka kon file e tiona domon. Arera mo ne kon file. Mo chatibiri diyo bore. Mo ikinere yonyo e kon file. Ake wani alo mareng ofisi e kategorilo e tunga lui tapasuna. E dopa kesi veterans. I am happy maybe me RDC will add. Akiron watu pite aloste bombo is a big trouble for these people. Ichi akesi you'll follow gwela lu pokengeta ini mamure de lomuni. Then lui pu akesa kokoi scholarship sa shoman na doing ngin bore kere munu alangiru ne jengin. Ipedoro na itemo na kirongun yegeo na number 1 na itemo na Tunis na alangiru na ichan ando jasoreria. Kakera balasi Eyengunak Ajore bem Agangat Apugan bere kesi atipa keda trakita erokebuno aitemo na chetiokshone eroiktos kesi balasi veterans be eringo ber acheda isomasi no ida usalimu nungun kwa penalty no assuman kwa penalty no scholarships kwa penalty achiengun mibuni yanyu ni soma keda Apugan e morkikin konye kesi erasko pana korioko engaging keda kor konye kapas kechela kor edit liptosi veterans lo kata kui toto vice president aroje ponle consider Apugan suru yu mokin kes that your tractor ara tractor achamunta lupo ebe ebuna tractor katipete noi Akroma tractor ne keote se joka tractor noi nara veterans ajene mamre tungo le kotosi ayaunu ni borane nchayaunu koske sai som ke dake gogum. That's our training. So I support you on that. Lo samsoma gogum tunadum na tractor automapa kane supana nare jache Dilax Emi Alamu TV East Katakwi